Qancha eje bunun bahası qandaysiz? Bahasını aytib qo'ying. Sonimi? 35 mi? 35 mi? Erkek mi? Erkek Eki otang. Mambilar. Mambilar. Bilgi. Bilgi içinden görünüp turadi. Bilgi iç urg'ach ekan. Bunun bahası qancha? 55 mi? 55 mi? Eki otang ele? Bu 35 mi? Ha, bu 35 mi? Tuğanlar mambilar deydi. Qancha oyliqlar hem bayık eje? 10 gün oldu. Buğa 1 ay oldu. Buğa 1 ay bo'ldi, bu 10 gün bo'ldi. Жақсы. Mana mambilar. Dag'i bormi eje? Hazır satılıp ketdi. Satılып ketdi. Boshqa bo'lmaydi, ha? Buna şerali var. Ha, bular tartıq 150 mingdan deb turgan jana. Telefon nomerini aytasizmi deyinde, YouTube'dan da satasizmi deyinde. 703 703 mene mana. 28 28 15 15 22. 22. Evet. Bo'ldi eje. Qayoqda bo'lasiz? Bozordan keyin. Qaysi rayonda? Sokulukta. Soquluqda ekan. Mana Mo'g'linda tartqanmiz erta menen. 150 ming so'rayapti. Sherelesi de var ana. Sherelesi de var. Urg'ach aldag'lar. Digi buqa erkek. Rahmat eje. Mana shunday. Tuğandar, assalamu alaikum. Urmatlı bizden kanalın görücüleri, alıstan, jakından görüp жатқан мекендештер, мал чарба görücüler, саламатсыздар мы? Бүгін 14 декабрь 2024 Бишкек шары пригородный мал базарына келдік достар. Койлорду тартып көргөздүк мына. Киргизкенбиз койлорду. Эми онда жаш музоолордон баштап чоңураак кунажын бука торпокторго чейин тартып көргөзүп беребиз колдон келишинче. Сиздер бизди колдоп баягыдай эле бирден лайктан бажырайт тарс кириңиздер. Каналда жаңы болуп бизди конок болуп көрүп аткан болсоңуздар, подписаться деген кнопкасы бар экрандын оң тарап жагында. Ошону басып, коңгуроочону басып койсоңуздар, ошондо биз киргизип аткан видеолорду биринчилерден көрүп турасыздар тугандар. Каналды колдоп бирден лайк басып кириңиздер, анда эмесе баштадык. Каналды колдойм деген бир тугандар болсо, эмбан коюп коебуз, колдоп койсоңуздар болот. Ал каналдын жылышына жардам бересиздер. Ар жуманын ишемби жана жекшемби күндөрү мал базарларды тартып көргөзүп беребиз сиздерге. Mo buqadan başlaydı. Bayka qandaysiz? Qancha bu? Buqa torpoq. 40. Munosichi? Urg'ach. 35, he? Rahmat. Mana 35 ming, mana 40 ming. Bul buqa. Kanal mana. Don xabar degan. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Qanchadan? Juda o'zga YouTube'da. Qanchadan? Baholarni aytыңыз. Sen taksan nereye geldin? Yo'q. Ko'pda. Ya. Uyda götürüler, surap. Hadi men tatma. Mo'lar tartabasta, elder bu torpoqlarni ko'radi. 35dan? Urg'achlar bu? Urg'ach. Ha, yaxshi bayka. 35dan. Qanchadan berib yatasizlardi? Taka berilek. Berelek, ha? Sodаңызды bersin bayka. Mana ki 35dan deb, mana yerda qatordan turadi. Bular erkaklar ekan-a? Ha, tejilet. Bayka assalomu alaykum. Qanchadan? Balar. 45dan. 45dan deydi. Mana. Ha, quyruqlarini ko'rsatıyoruz. Mal arzonmi? Bo'ldi. 45dan tushib beramiz deydi. Bular qancha oyliqlar? 4 ay 5 ay. Mal arzondab ketdi o'shanda bayka. Ha? Mana ko'rarmanlar, ko'ringizlar. Prigradniy mal bozorida. Qanchadan bermedingiz? Klientlerim görüp alıp anan geledi. Nomer aytpaysızbı? Yok, özü aytып атат тартмен деп. Ayta beriniz nomeringizni. Aytasızbı? 052 78 79. Çalsın belki aytınız. Şu nomerlerge baylansanızlar bolot ekan mına. Torpoqlar boyunca. Sizdeki qanchadan? Vazn aytыңыз. 55 buqa o? Buçok ha? 55'ten deydi. Qanchadan berib edingiz shularni? 49'dan 49'dan berib beribdi bayka minaki. Arzondan da ko'rsatib qo'yildi. Ish. Ana urg'achlar ish. Minaki ular erkek buçok. Assalomu alaykum aka. İşleriniz yaxshimi? Qanchadan bo'ladi? 45 bardiqmi? Yo'q, bular 43. Urg'achlar. 40. Aralash. Mana. Baykam 35'e şey. 35'ten 45 minggacha ekan, ha? Bayka bozorda жүрөс har doim. Bozor qanday bugun? Aytingchi endi ko'rarmanlarga. Arzonchilikmi, qimmatchilikmi? Qanday bo'ladi? Arzonchilik bozor. Arzonchilik, ha? Yaxshi emak. Qanchadan eji? 38 dan. Urg'achlarmi? Erkeklarmi? Erkeklar 38 mingdan ekan mana. 4 bosh. Yaxshi. Bayka ne bazar bayka? Don xabar degan kanal. Bayka qandaysiz? Qanchadan bular? Bazını aytib qo'ying. Bağlarını. Yo'q, siz tartmayman da bağlarını aytib bermaysiz. Yo'q, bu torpoqlar tartabsiz. Bağlarını aytsangiz, 40 ming so'rab o'tasiz. 40 ming so'rab o'tasiz, ha? 36 dan so'rab. 36 mingdan. Urg'achlar ekan, Bo'ldi, rahmat. Savdo bo'ldi mana.
Oldu. Qanchaga berib berdi şu çoğunu? 38'ge berib berdim. 38'ge. Savdanızı versin bayke. Ana 38'ge berib berdi. Don Kabar degen kanal. Mına yerde de bir yaxshi tartmoqda turadi urg'ach. Yo'q, kishi tartmaymiz. Mallar tartamiz bayke. No qanchadan? Tug'an? Bahasini aytib qo'yasizmi? 45. Urg'achlar ekan, a? Ha, erkekmi? Shvits. Mana erkek. 45 dan ekan. Qursoq tuv ekan mavuz. Yaxshi. Buna urg'achlar bu yoqda o'xshaydi. Bular da 45 dan ekan. Cho'ng ekan, 45 dan. Siz savdo bo'ldi shularga bugun? Qanchadan berib edingiz? 40 mingdan berib beribdi bayka mana. Bu cho'qdi. Shvits deng. 40 mingdan berib beribdi. Yaxshi. Qana, inim qanday? Qanchadan bag'lari? 35. 35 mingdan. Arqinisichi Qashqa? 45. 45 ya urg'achlar bu. Urg'achlar ekan. Ekoten urg'ach. Necha qandaysiz? Qulajin torpaqlar qanchadan sizniki son? 35 dan. Optom, Optom ekan 35 dan so'rayapti bunaki. Ko'rdingizlarmi? Paroda deb, местный. Yaxshi, 35 mingdan. Noda yaxshi ekan. Shvets deydi. Shvets. Noda yaxshi ekan, Shvets. Qanchadan berib berasiz, eje? 34,5 berib o'tsa 35 dan bo'lsa qarmatasiz. Buyursin, sodangizni bersin eje. 35 dan bo'lsa beraman deydi. Mana, to'g'andar. Ko'ringizlar, solishtiringizlar sizlardagi. Var bu shunday. Noda yaxshi ekan. Mana ki no Angus aralash ekan, to'qol. 35 dan beraman, Optomga. Qandaysiz bayke? Qanchadan bahasi aytib qo'yasizmi? 40 dan. Yaxshi. Urg'achlar 40 mingdan. Bayke assalomu alaykum. Siznikichi? 45 dan da. 45 dan so'rayotasiz, 45 dan so'rayotasiz. 4 bosh bor ekan. 4 bosh. Qanchadan berib edingiz ham shularni? So'radi bugun. 42 dan berib berdim. 42 dan berib berasiz. Yaxshi bayke. Savdangizni bersin. 42 dan berib berasiz bayke. Qana ortidan ko'rgazib qo'yildi shuni. Ush. Hoppa. Mana art jag'idan ko'rasiz. Bunday bo'lib turasiz bayke. Mana art jag'idan ko'ringizlar to'g'anda. Rahmat. Qancha bu bayke? Buqav? Urg'achi bu. Buqaga o'xshash urg'achi? Buqaga o'xshash ekan, biroq chinlig'ida 50 mana. 50 deydi. Qanchaga berib eding? Aldım жаңа. Ha, aldingizmi 50 ga? Bo'ldi, 50 ga oldim deydi. Bunday yoqda da torpaqlar bor. Bayka qandaysiz bayka? Qanchadan? 40 dan. 40 mingdan. Urg'achlari? Urg'achlar 40 mingdan. Qaysini? Qanchadan berasiz? Bunajinmi? Ne? 48 ga beraman deydi. Yoshi qanday ekan? Bultirqi torpaq. Bultirqi torpaq. Qanchaga berib edingiz? 45 ga bermayapman. 45 ga berib etam deydi. Nomerini yozib 1739 56 777. Mana shu nomerlarga baylansangiz 45 ga beraman deydi. Ko'rdingizlarmi to'g'anlar? Bu yoqda da bir mana unday ko'k 150 ming? 150 ming deydi. Hozir ezidan so'rab ko'raylikchi. Qandaysiz bayka? Qancha bu? 150. Ne parodeli? Belgiyskiy buqa ekanda buni. Bu qancha yosh? 8 ay? 8 ay ekan, moshni ekan bor-ku bu. Bunday. Ana 8 oylik 150 ming so'rayotadi. Archag'ini ko'ringizlar mana. Bu kelajakda cho'ng buqa bo'lib chiqadi. Shkaf ekanda. Narxizi qancha? Sharelli. Urg'ach ekan-a? Uyg'ilganga. Qancha bahasi? 65. 65 ming mana. Qiziqqanlarga telefon nomeri aytasizmi? Aytmaysiz. Ma'qul. Bo'ldi, to'g'anda. Buni aytmayman deydi. Yaxshi, men har yoqda ko'rsatamiz, har yoqda. Bayka qandaysiz? Qancha? 65. Buqa bichok-a? Bichok mana. Mamalaqqa 65. 65 ming deydi. O'tingiz. Bunisichi, bayka? Ekoten 65 ming. Hozir. Qanchadan berib edingiz bayka? Bo'ldi savdo. 60 dan berib beribsiz bayka mana. Savdangizni bersin, a? Mana yoqda yergilikli 50 buchok. 50 deb so'rayapti baykami? 46 berishdi bering. 46 ga berib berdim baykam. Qancha oy? Yosh. Qo'marta qancha? 50 so'rayapti. 50 deydi. Qancha oy? Yosh bu. Yo'q. Bir yosh bo'lgan bu? Yo'q, bo'lib. Bo'lelek-a? Yaxshi. Savdangizni bersin. 9 oylik dekin. Yoqdan va ko'raylik. Qanchadan ekan bayka? Assalomu alaykum. Qandaysiz ishlaringiz? Densoqlaringiz yaxshimi? Qanchadan urg'achilar? 28 mingdan. Mana 28 dan ekan urg'achilar.
Reyhan deseydi alaydı. Bunun o'zi qancha ekan? Bozor qanday bozor? Yaxshi. Qancha ekan? 38 e, cho'ng. Yaxshi, rahmat aka. Buna buqa kimniki ekan? Esi yo'q. Biroq yaxshi buqa ekan. Buqa. Ana bu yoqda dağı. Buqalar kelib qoldi. Qora. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Inim. Besplatniy reklama. Qana, kelchi. Ma'lumot berchi, qanday бағалары? 80 ming kuruk. Kurukka 80 mingdan. Yoshlarichi? 7 aydan boshlab 10 oyga cheyinkiler. 7 aydan boshlab 10 oyga cheyinkiler mына. Tug'anдар. O'z Jalovatdan chalib, aqchangni qo'tarib, shuni salib desa salib yeysizmi? Barmi shunda yo'llari? WhatsApp menen, сөйлөшүп. Nomerini aytaymi? 507 507 menen. 350 350. 250. 250. Bu yerде qanday parodalar бар? Simmental, Angus, Alatovskiy, местныйлар. Bir sıra aylandırıp görseteyim. Eme bazardan keyin qaysi rayonda boladi? Soqulukta ekan tug'anдар. Mana Soqulukka kelem degen bazarga kelem degen bir tug'anдар bolsa, telefon arqылуу деле çalıp sizler arqылуу alsаңыздар болот. Men sizlerge nomerlerini alıp bergenге hareket kılıp koyup atam. Maga çalıp surap atasыздар. Maga çalбаңыздар, men bilmeyim. Mende mal yok. Mına eğlerine çalasızlar. Monday buqa tap ber, monday qunajын tap ber deb aytып atышат da. Ошондуктан айтып атам. Мына. Охо, буqa. 80ден kuruk qanchadan berding? Berbeding shularni? Oqtonga suda qildik. Bol elege. Bunda yaqini qanday bo'ladi? Bir aytib qo'ysang, bana çalganda dagı elder. 70'nin üstünde bite? De söyleşesizmi? 75'nin üstürögü. 75'nin üstürögü. Boldu. Rahmat ya tuğan. Mına azırkı nomerlerge baylanışsanızlar bolar. Bu жақта da var ekan. Oh, bu жақта da çoğ. Assalomu alaykum. İşlerin жақсы? Жақсы брат, қандай? Bala çaqalar. Tinch bu bunu ne pul paroda? Geraford. Oho. Urg'achu? Erkek. Ha, buqa. Geraford. Süyreytken salaq. Barqa sana için görgöz qo'y, için. Qana? Yaxta da var ekan, qarada. Urg'achilar ekan ha bugun, ko'yinchasi. Molla maydalari var ekan bu qator qoqtar. Buchoklar. Mollalarning ba'zilari ayta berasizmi? 43'ten ketdi. 43'ten ketishdir mına tuğandar. 43'ten ketdi. Mına qunajınlarning ba'lari qanday? Mollalarning qunajınlarning ba'lari 65'ten. 65 mingden. Har daim koşul jigit şöyle satat. Nomerini bir aytıp koy, can görermanlarga. 502 menen. 20. Şu nomerlerge baylanış soquluk жақта. Çalı alsanızlar bolot mınaki. Tuğandar. Noda sağaray bu. Bu başka he? No. Qancha? No şunu 120 ming deydi janaqı. Qancha yaş ekan bu? Torpoq he? 120 ming deydi. Yaş. No'lardagi kelajakda o'shanday bo'ladi mana qizillar. Yaxshi baqsa. Yaxshi. Qanchaga savdo bo'lib o'tadi balki kechirasizlar. Bas. Ha, bası 40 ming so'rab atam. 40 ming so'rab o'tasiz. Bu yoq qancha beryapti? 34 berib. Rahmat, 34 ming beryapti. Savdongizni bersin. Yaxshi. Qanchadan bu aka? Inim 46dan. Urg'achilar buchoklar ekan. Buchok 46dan. Buni aldingizlarmi? Qanchaga? 42 ming urg'ach. Buni uygulatgan deb ekan. Hayda. 42 ga olibdir. Ko'rdingizlarmi? Tuğandar. Assalomu alaykum. Qanchadan? 35 ga berib edingiz, ha? Yaxshi, rahmat aka. 35 ga berib etdi. Sizniki assalomu alaykum. Qunajinlarınız qanchadan bo'ladi? 55dan. 1 yoshdan oshqana? 1,5 yoshliqlar 55dan. Qanchadan savdo bo'ldi shular? Bo'ldi? 49dan. Tuğandar. Mana 49dan. Rahmat. 49dan bo'libdi. Savdo bo'ladi. Bu yerda yaxshi. Qanchadan bo'ladi ekan, ko'raylik men. Sağlam bu deyim. Qunajin sağlam o'xshaydi. Sağlam bu. Qanchaga bo'ladi? Qanchaga bo'ladi aytib qo'yasizlarmi? 70 da otam. 70. Bu yoq qancha beradi? Bo'ldi, rahmat, savdongizni bersin. 70.
68'ge berip etet. Buna bu bıçaklar kançadan? 50'den. 50'den? Ha. 50 mingden deydi. Buna. Assalamu alaykum. Qandaysiz? Qanchadan bağlar? 95 liradan. 95 Angus bu. Angus 95 deydi. Ha, vay gel. Buna. 95 deydi. Anguslar. Anguslar ekan. Köp mü? Surağanlar köpte nomer aytasızbı degeninde. Nomer aytayım mı? Aytыңыз barбы? Болобу? Мына aytыңызчы бир. Мына ушундай сураган бир туугандар бар эле. Жаш ангустар экен. Букалар. Номерин айтып. Sen vurursun dedi teşneyim de. Мыякта да бар окшойт э? Aytmaydı. Pınarcınlar. Пунажындар экен. Кетерин, айтпайт. Канчадан баалары, байке? Айтып коесуздарбы бааларын? 55тен. Бир жаштан өткөн э? Baltaraşkalar. Балтарашкалар. Аркасынан көрсөтүп койлу мына. 55тен. Болду байкелер, содаңызды өз. Мыякта эле тартабыз. Жок, киши тартпайбыз. Мына туугандар. Жоктор. Бош жүрөт го, бош. Кимдики бул? Канчадан экен моңалар? Эси барбы? 45'ten сурап атасыз, э? Жакшы, рахмат байке. Мына 45'ten сурап атат байке. Туугандар, жаш музолорду аяктайбыз. Сиздерде да ушундай торпок, укалар болсо биздин канал аркылуу сатсаңыздар болот. WhatsApp номерибизди айтып кетели 0707 менен 388 350. Алдыңызбы? Yok sat atalım. Канча экен ала бука? 75. Галштин, э? 75 дейт. Жакшы. 7 айлык экен. Жакшы экен бул. Булчу? Bu gelecek 75, э? Кана артынан көрсөтө. Сүйлөсө болот экен. Мына. Бол, рахмат. Ай, кетелей бериңиз. 75тен дейт. Александр, жакшы өзүң. Муну канчадан окунажын? 65, э? Жакшы экен, уй болот турган, машалла. Жакшы уй болчудай. 65 дейт. Мына 3 бука кимдики? Канчадан? Benim. Сиздики кандайсыз байке? Жакшы. Канчадан бу букаларыңыз? Бука. Kara satılık etti mına. Сатылган канчага кетти айтып ком? 73'e geç. 73'ke кетиптир мына. Салыштырасыздар. 73. Аркасынан бери көрсөтүп берейин. Мынауңузчу токол. 90 lira otam. 90 миң сом сурап атат. Охо, жакшы экен бирок байке. Мынауңузчу? Onu men kemesi. Сиздики бирөө 90. Канчага бербедиңиз? 86'a vereyim de otam. 86-га, э? Буйрусын, содаңыз берсин, э? Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Алейкум ассалам, кандай? Жакшы. Кайсы сода болду? Bunu loko gitti. Муну экөө токол. Ох, канчага кетти байке? 160'ka. 160 экөө, э? Буйрусын, 160 миңге экөө мына. Бир жаш болду эке? Oğlan. Мыналар да сиздики? 75'ten. 75 миңден суралып атат экен. Байкемде ар дайым жакшы торпок букалар болот мына. Азыр мына ушунча киши алып, мен жетишпей калдым. Бирок сатылып кетти жаңы, э? Номеріңизди айтып коюңузчу. 550. Мына ушунда 500. 500 менен 77. 77 22. 22 75. 75. Рахмат. Мына ушундай букалардан таап берет ушул байкем. Ар дайым базарда жүрөт. Эгер алам десеңиздер, эми алар. Мыналар да жакшы экен. 75тен деди, мына жоон. Көрдүңүзбү? 75тен дейт. Мыналар канчадан экен? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Баалар. Эси башка. 65тен? Жакшы, жакшы. Мыналарчы? Şurada Angus. Аңгызбы? Канча? Сиздики? 68'den 68'den болоору дейт байке. Рахмат. 68'den болоору дейт. Мына кунажындарыңыз канчадан? Чоңдор. 65? 65тен экен. Бир жаштан өткөн, э? Жакшы. Мына тууган. О, да, тут кана, мына. Ушундай тизип алып сатабыз да, а? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай Фаркат? Жакшысыңбы? Барсыңбы? Иштериң жакшы. Бааларын айтып кой, чоң букаларың бир. Алар 92'den сурап атам экен. 92 миңден сурап атат мына. 92 миң. 92 миңден. Мына достор. Тижип койгон 92 миңден. Сода болдубу? Сода боло элек. Боло элек, э? Содаңды берсин. 92 миңден. Сурап атам дейт. Содасы бар да. Но букалар канчадан экен? Бааларын айтып коесуздарбы, байкелер? Эси жок, э? Болду. Эси болсо да жок деп койдум. Булар канчадан? 95. Бул галштинби? Бука, э? Ау, экөө темир качыбы?
Мына ушунда ургач издегендер бар эле буртугандар. Номериңизди айтсаңыз болот. Баасы 90дон, Жашычы? 1,5 жаш экен мынакей. Бирөө жатат. Айта аласызбы номер? 0709 39 11 39 номерлерине байланышып мына Галштин келечекте азыр келечекте уй кылам деген бир туугандар болсо мына 90 миңден сурап атат. Бул жаштар 2 жашпы? Полторашка дейт. Bu yakta da var. Mına azırkı номерлерге байланышсаңыздар, мына токол да бар деди. Мына кара. Аңгус кен бул делеч. Токол мына. Жанынан көрсөтүп коюн. Кана. Мынакей. Таппай. Мына ошол токолду айтты, анан аркын айтты. Анан жана эки аланы. 90дон деди. Мына да жакшы экен. Базар шашпай туруп токтотуп туруп. Көрдүңүздөрбү? Туугандар, колдон келишинче сиздерге көргөзүп берип атабыз. Базардын көрүнүшү мындай. Эми аркы жактарга өтүп дагы алып сатарлардан сурайбыз бааларын. Курук 65тенби, тууган? Курук 65тен, 15 баш. Жаштарычы, жаштары? Жаштары 8 айлык. 8 айлыктар экен мына. 65тен туугандар. Номер айтасызбы? Айтам. Донка бар деген. Эми алыстан чалып, ушундайларды алам десе, таштакка 0505 менен 111 111 123. 123. Ар дайым ушундай букалар болот да сизде? Тамирлан деген жигитке кайрылып бересиздер. Ар дайым ушундай болот да, туура? Болот. Букал сырпоктор, Чалсаңыздар болот. 65тен сурап атасыз да? Сурап атам. Канчадан бересиң мындай? Жакындараак айтыңыз. 63 кылып берем. 63тен кылып бересиз, Содаңызды берсин. Мына туугандар, уктуңуздар, 63тен кылып беремин деди. Көрө бересиздер. 1 жашка чыга эле башыйт. Мыякта да бар экен. Бул кимдики экен? Сиздикиби? Я. Ким эмеспи? Мыякта куназыңдарга өтөлчү. Байке канчадан? 45. Жакшы. 45. Мына болмас. Сойгонго. Кимдики байке? Ассаламу алейкум. Канчадан балаларын айтып коңчу бир көрүүчүлөргө? 65 миңден. Булар байлоо. Байлоо, 65 миңден экен мына. Уй да бар экен, куназындары да бар экен, 65 миң. Канчадан бербей атасыз буларды байке? Сурап атабы базар? 60тан бербедиңизби? Жакшы. Содаңызды берсин. 60тан бербептир, 65 миңден дейт. Булар да сизге карайбы? Булар башка, Кандайсыз байке? Балаларын айтып коңчу көрүүчүлөргө. Сиздики семизи да? 90. Бул 90, бул 85. 85. Семиз экен, Сemiz байланган. Мына байланган көрүнүп турат сыртында. Мунусучу? 75. Мына бука? 110. 110. Рахмат байке, содаңызды берсин. Чоң. Мына 110 миң бука. Туугандар, ушу менен видеону аяктайбыз. Саан уйларга өтөлү. Сиздер менен канал автору Данияр болду. Донка бар каналы. Ката кемчилик болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Пригородный мал базары, туугандар. Суббота күнү болот. Эртең Сокулук, Токмок, Карабалтада болот. Кайсы базарларды тарталы? Айтсаңыздар, жазыңыздар. Мынакта чоң букалар бар экен да. Ушуларды көрөйчү, эсин сурап. Баалар канчадан чоң букалар? 105тен. 105 миңден. 2 жашпы? 2 жаштыктар 105 миңден. Чоң букалар тарт деген бир туугандарга салыштырсаңыздар болот. Донка бар. 105 миңден деди. Оптом 105 миңден экен. Оптом канчадан бербедиңиз? Баа чыга элек. Эмеле келдиңиз. Болду, содаңызды берсин. Мына, туугандар, 105 миңден. Жакшы экен. Оппа, мына ушундай.